COVID-19 yemeza ko ingamba zikurikira zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa guhera ku wa kabiri tariki ya 15 Ukuboza 2020. Inama y'Abaminisitiri yemeje izi ngamba zikurikira. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'ibyumweru bitatu hashingiwe ku isesengurwa ry'inzego z'ubuzima. Ingamba zizubahirizwa mu gihugu hose kuva ku itariki ya 15 kugeza ku ya 21 Ukuboza 2020. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Kuva ku itariki ya 22 Ukuboza 2020 kugeza ku ya 4 Mutarama 2021, ingendo zirabujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Amateraniro rusange harimo imihango y'ubukwe, ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo cyangwa ahandi hose birabujijwe. Umubare w'abitabira inama meetings and conferences ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Bose bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Ibikorwa by'inzego za leta n'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo zabo, ariko bakagenda basimburana. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange public transport zemerewe gutwara 50% by'umubare w'abantu zemerewe gutwara, kandi hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 50 gusa. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenga abantu 15 icyarimwe. Imyitozo ngororamubiri ikorera mu nyubako z'imyidagaduro gyms no kogera muri piscine swimming pool birabujijwe. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo zombi kuri hoteli bacumbitsemo, ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Imikino ya shampiyona y'igihugu umupira w'amaguru hamwe n'imyitozo y'abakinnyi birahagaritswe. Icyakora amakipe y'umupira w'amaguru ari mu marushanwa mpuzamahanga yo yemerewe gukomeza kwitabirwa ndetse bagakomeza kuyitabira. Ingamba zihariye zisuzumwa ndetse ingamba zihariye zizubahirizwa mu mujyi wa Musanze. Ingendo zirabujijwe guhera saa 1 z'ijoro kugera saa 10 za mu gitondo. Inama meetings and conference birabujijwe mu gihe by'ibyumweru bitatu uhereye ku itariki ya 15 Ukuboza 2020. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira abantu 30 by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Abatazubahiriza bazafatwa
ndetse bafatirwe ibihano. Izindi ngamba zo kwirinda COVID-19 zisanzweho zizakomeza gukurikizwa.